Evo, završile su kvalifikacije Svjetskog kupa u Osijeku, 15. dobro World Cupa. Ušao sam u finale, što je stvarno jedna pozitivna i dobra i velika stvar. Ne znam više ni koje je ovo moje finale ovdje u Osijeku, ne znam, 7., 8., 9., nemam ni sam pojma. I to je stvarno jako dobra stvar, jako sam sretan zbog toga. Malo lošija stvar je moj nastup i moja izvedba, s tim nisam baš najzadovoljniji. Vježba je krenula malo po krivu, osjećaj nije bio taj i jednostavno kad tak kreneš u vježbu onda se, kad mi kažemo, čupaš do samog kraja i drago mi je s te jedne strane da sam se uspio iščupati do kraja, ukopati saskok, da to bude dovoljno za finale. Kažem, početna ocjena u kvalifikacijama i konačna sad su manje bitne. U finalu ne da napadam, nego ću sigurno ići 6-3 vježbu, početnu ocjenu 6-3, koju ću raditi na olimpijskim igrama i ovo je prva prilika da to isprobam na natjecanju. Fizički sam stvarno spreman za to, tako da evo, imamo još sutra da se malo odmorim, da vidimo šta je možda danas išlo po krivu i zašto to nije štimalo. Ali opet, to je već ne znam koji nastup u Osijeku i svake godine ti želja da uđeš u finale sve veća, samim time i pritisak sve veći, olimpijska godina, puno tu stvari, tako da moguće da je to malo utjecalo ovaj put na mene, ali u nedjelju puna dvorana, puno publike koje će navijati za mene i stvarno obećam da ću napraviti puno bolju vježbu, da ću sa puno boljom energijom ići i napast medalju.